Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari inkuru rero yamenyekanye, inkuru y'incamugongo yavugiwe mu karere ka Nyaruguru, ivuga ko umugabo yiyahuye amaze gukora amabara mu rugo rwe. Ni amakuru yamenyekanye avuga ko umugabo wo muri aka karere ka Nyaruguru akekwaho gutema umugore ndetse n'umwana we. Uyu mugabo ngo agahita yiyahura. Icyo twagusaba ni ugukurikira inkuru yose kugira ngo uze kumenya imva n'imvano aho uyu mugabo yaba yakuye uyu mwanzuro ukakaye wo gukora yamurorerwa. Nyaboneka icyo tubasaba ni ukubanza gukora subscribe. Ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no kukazogera. Ubwo mukaba mwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yacu yose agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi wakora ni like ndetse na share, ugasangiza abandi ndetse ukanaduha comment cyangwa se igitekerezo. Reka twitse gato cyane, turagaruka tubabwira inkuru yose irambuye ndetse n'andi makuru ari kuvugirwa hirya no hino. Mbibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongeye mbahaye ikaze muri aya makuru yacu. Ni amakuru tubagezaho tubanje gukorera ubusesenguzi. Iyi ni KN Radio. Mu karere ka Nyaruguru, umugabo wo muri aka karere arakekwaho gutema umugore n'umwana we agahita yiyahura. Byabereye mu mudugudu wa Gasave mu kagari ka Raranzige mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru. Amakuru ahari nuko umugabo witwa Ntakirutimana Werarisi w'imyaka 49 bikekwa ko yatemye umugore we ndetse n'umwana we. Nyuma yuko bimenyekanye ko yatemye bari abantu be, yahise yikingirana mu nzu wenyine. Abaturanyi batabaye basanga yikingiranye mu nzu. Bamwe bihutira kujyana umugore n'umwana kwa muganga, abandi bakomeza gutegereza hanze umugabo kugira ngo bamushyikirize inzego z'umutekano. Hashize umwanya bategereje umugabo baramuheba, niko gusunika idirishya rigwa imbere, maze babona amanitse mu mugozi yapfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusenge, Umuhoza Josephine, yatangaje ko bikekwa kuri ya mugabo ibyo akekwaho yabitewe n'amahane yari asanzwe agira. Mu magambo y'uyu muyobozi yagize ati yari asanganwe amahane kuko yakundaga gukomeretsa abantu, yanabifungiwe inshuro 2 zitandukanye. Umugore ubu ari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye, naho umwana kuko yatemwe ku kuboko yaradozwe asubira iwabo. Umurambo w'inyakwigendera wiyahuye warashyinguwe. Ubuyobozi bwo muri kariya gace bukaba bukangurira abantu kwirinda amakimbirane. Reka tuve mu karere ka Nyaruguru twerekeze mu karere ka Kamonyi. Naho hari amakuru avuga ko abantu 7 barimo wahoze ari umuyobozi bakatiwe igifungo. Mu karere ka Kamonyi, abantu 7 barimo wahoze ari gitifu w'umurenge, urukiko rukuru, urugereko rwa Nyanza rwabakatiye igifungo. Abajuriye ni Kubwimana Jean Dodier wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, Niyonzima Jean umubaruramari mu murenge wa Nyamiyaga, Mugenzi Jean Marie Vianney umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya GS Mukinga, Ntirenganya Vedaste umwarimu mu kigo cy'amashuri cya Ngoma, Mushoza Cyrille rwiyemezamirimo
Jean de Dieu Nshimiyimana na Ayinkamiye Beatrice. Urugereko rwa Nyanza rwemeje ko Kubwimana Jean de Dieu wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga muri Kamonyi ubujurire bwe bufite ishingiro kuri bimwe. Urukiko rwemeje ko ahamwe n'ibyaha byo kunyereza umutungo no gukoresha nabi umutungo wa leta ufitiye rubanda akamaro, anahamwa n'icyaha cyo gukoresha inyandiko zitavugisha ukuri. Kubwimana Jean de Dieu wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga yanahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 20. Urukiko kandi rwemeje ko Niyonzima Jean René wahoze ari umubaruramari mu murenge wa Nyamiyaga ubujurire bwe bufite ishingiro kuri bimwe. Urukiko rwemeza ahamwa n'icyaha cyo gukoresha nabi umutungo wa leta ufitiye rubanda akamaro no gukoresha inyandiko itavugisha ukuri. Rwemeje ko Niyonzima Jean René ahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga arenga 750 by'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko kandi rwemeje ko Mugenzi Jean Marie Vianney wahoze ari umuyobozi mu kigo cy'amashuri cya GS Mukinga, Ntirenganya Vedaste umwarimu mu kigo cy'amashuri cya Ngoma, Mushoza Cyrille wari rwiyemezamirimo, Nshimiyimana Jean de Dieu imikirize y'urubanza y'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga ihindutse kuri bimwe. Aba bose bahamwe n'ibyaha byo kuba icyitso ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta no gukoresha nabi umutungo wa leta ufitiye rubanda akamaro no gukoresha inyandiko zitavugisha ukuri. Urukiko rwahanishije Mugenzi igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 5. Nshimiyimana yahawe igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko kandi rwahanishije Cyrille Mushoza igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 4. Vedaste Ntirenganya nawe ahanishwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 2. Aba bahamwe n'ibyaha bagomba gusubiza mu isanduka ya leta arenga miliyoni 1. Beatrice Ayinkamiye akaba yagizwe umwere ku byaha yaregwaga. Aba bose batawe muri yombi mu mwaka wa 2021 baregwa kunyereza umutungo wa leta muri gahunda yo kongera ibyumba by'amashuri mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi. Naho mu karere ka Nyanza naho hari kuvugirwa amakuru atangaje avuga ko mu karere ka Nyanza urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwafunze by'agateganyo abantu 3 barimo uwagiye gusaba ubuyobozi kumwishyuriza amafaranga yasigaye yica umuntu. Ni Ntawupfa Bimaze Atanaze w'imyaka 26 bikekwa ko yishe umuntu bakamwizeza amafaranga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda bakamuha avance y'ibihumbi 50, andi asigaye ntayahabwe ngo maze akajya gusaba ubuyobozi kuyamwishyuriza. Uyu wakaye amafaranga bikekwa ko yagize uruhare mu rupfu rwa Mukeshimana Clementine w'imyaka 35 y'amavuko. Icyo gihe Mudugudu nawe yahise atanga amakuru uriya Atanaze nawe atabwa muri yombi. Undi wafunzwe ni Nyamurinda Theophile w'imyaka 42 bikekwa ko ari we watanze ikiraka ngo bice umugore we ko bari basanzwe baratandukanye, akaba yari yashatse undi mugore kuko ngo umugore we atabyaraga. Nandagijimana Vincent w'imyaka 76 bikekwa ko nawe mu kwica nyakwigendera bafatanyije n'abamwishe ngo aho yabamurikiraga n'itoroshi bari kumuniga. Aba bose urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwabakatiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Baburana Ntawupfa Bimaze Atanazi yashinjaga Nyamurinda umugabo wa nyakwigendera ko bafatanyije kumwica bamunigishije igitenge aho umusaza Vincent we yabamurikiye bari kumwica. Ni mu gihe Theophile we yahakanaga ibyo aregwa, yihakana Atanaze ko bafatanyije.
naho Muzehe Vincent we yavugaga ko atari guhabwa ikiraka cyo kwica ku buryo batari kubura undi musore bakoresha, nawe agahakana ibyo yaregwaga. Maître Jean Paul Mpayimana wunganiraga Nyamurinda Theophile we yavugaga ko ubuhamya bwa Atanaze budakwiye guhabwa agaciro, ko akwiye kubanza gupimwa hakarebwa niba ari muzima, kuko ibyo yakoze nta muntu muzima wabikora, agasaba ko umukiriya we yarekurwa agakurikiranwa adafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko abaregwa bose uko ari 3 bakurikiranwaga bafunze mu gihe iperereza rigikomeje. Urukiko rwariherereye rusanga kuba Atanaze ashinja bagenzi be kwica uriya mugore ari impamvu ikomeye yatuma abaregwa bakekwaho icyaha cy'ubwicanyi, bityo bakomeza gukurikirwa bafunzwe. Aba bose bari batuye mu mudugudu wa Bayi mu kagari ka Cyotamakara mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza. Bikekwa ko nyakwigendera bamwishe mu kwezi kwa Kamena 2023, umwe muri bo ajya kubyibwirira umukuru w'umudugudu mu kwezi kwa 12 2023. Niko guhita batabwa muri yombi, bakaba bagomba guhita bajyanwa mu igororero rya Huye. Ndabashimiye cyane mwe mwese tubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru yacu yose. Icyo tubifuriza ni ukukomeza kugira ibihe byiza.